alang li independent pen alang li tabi bangpo birening ti alang li bangpo alang li halo birening ti la pente Loki bili ASDC Difu District Finance Committee alam ni halo ASDC in pen Difu District Committee lo Finance Secretary alang ni la pen tutula Mukim Ronghang BJP pen Mukim Ronghang BJP pen alang ni sitame BJP high elo seta BJP council cari lo seta BJP pen link ki thepe pen ajo alang ni BJP pen COC puthap alang ni ini pun helong ri adap thete pen alang ni itu melongwang lo alang ni halo ini pun Mukim Ronghang BJP pen alang ni halo lapen Gotula ini tu melong Basapi Hansipi alang istami bangko BJP pen Basapi Hansipi BJP pen alang istami lasono helong ri pan matasi alang di ini tumulong nang cepa bunyi panjalang di nang talo di Basapi Hansipi nang liwan mo ini tuh terampun dulu na kadon to BP BJP bank kadon to BP apiwan tupo kamsing terong alang nista BJP bank wangena baho na apang nang bomo lapen wan tupo dancing Hansei alang nista BJP bank Hemari Bay alang itu mangsa BJP penolong alang itu kami Lampung Hemari Bay ASDC penalang di COC alang kami Banglo Lampung lo mah mau penala kadang PPP itu malang itu kami Banglo mah Lapen Hemari Bay kadang to pimpinan itu terang nilo bang Pipo Lapen alang itu melo kabel top PP Lapen Basapi Hansipi alang itu ngeso BJP penlo alang itu bibit pen COC alang itu bini itu pelawang lo Lapen Mongol Singh Tise ASDC alang di Bangama Lapen Ngono bangke ini tuh Vincent Bay Independent Bank kenapa ahun independent yang ceratul orang itu ngono bangke ini tuh songwelang itu kecok cile pumatasi ngono bangke kailong riepan mata selang itu pini nang cepa ogun walasi Vincent Bay alang nidak kemari patuni ripomno lasopi Kensington Congress Bank Kensington Congress Bank alang istana po bangun mo